In novinarka je predstavila dva mladeniča, mislim, da sta bila stara 20-25 let, da je država zelo mačehovska do mladih umetnikov. Pa je ona vprašala, ja, kaj pa je? Ja, država ne da denarja. Ja, zakaj pa rabite denar? Ja, a veste, lejte, jaz, če skrbim, kako bom preživel, ne morem razmišljati kreativno in ne bom mogel umetniško ustvarjati. Halo? In potem je prišla scena. Izvedla sta majhen performance, da bi gledalci videli, kaj izvajata. Zdaj, en je malo skakal po unem Trgu Republike in delal takole. Aha, to je ptica. Drugi je tam stal, delal takole. Novinarka je stala v prednjem kadru, in govorila, poglejte, kako je slovenska država mačehovska. Tema dvema fantoma ne da denarja, ki bi lahko ponesla slavo Slovenije v sveta. V redu. Na kar je sledil mala artistična točka. Mislim, da je en stopil na eno klopco, visoko, koliko? 40 centimetrov. Se gor postavil, stal na eni nogi, dvignil drugo nogo in spet eno lastovko delal. To je umetnost. A veste, jaz si hlače napravljam stoje in vsako jutro stojim tudi na eni nogi, pa mi na misel napade, da bi to prodajal kot umetnost. Ampak, a veste, jaz sem si mislil, poglejte fanta, v Savinjski dolini rabijo pobiralce hmelja, rabijo nabiralce jagod, rabijo nabiralce borovnic. Peta tja, nekaj zaslužta, s tem zaslužkom najemta dvorano, kjer boste imela svoj performance, kjer boste imela svojo predstavo in če bodo ljudi prišli tja, segali v svojo denarnico, potegnili svoj denar in plačali to, da bodo gledali, kako Vida frčita po odru, bomo vsi zadovoljni. Bo država zadovoljna in proračun, ker ne bo treba financirati, bomo mi zadovoljni, ker se bomo zabavali, če bomo prišli tja in plačali, in bosta ona dva zadovoljna, ker bosta zaslužila.